U režiji Andraša Urbana publika će moći da vidi predstavu Totovi Sarajevskog ratnog teatra Sartar. Dramaturškinja Vedrana Božinović sa Urbanom radi već dugi niz godina i ovom prilikom je opisala njihov zajednički rad. Nije prvi put na Subotičkom festivalu. Inicijativa je došla iz Sartra i oboje smo bili nekako iznenađeni, ali u isto vreme nam je bilo jako drago, zato što je to jedan od onih tekstova koji se ne igraju u Sarajevu. Taj tekst je 30 godina prije nego što smo ga mi radili u Sartru, rađen u Zeničkom pozorištu. I mislim da je to jedan od onih dobro skrojenih tekstova kojima treba da se čovjek vrati. Veliko je zadovoljstvo bilo raditi na Totovima, ali u isto vrijeme prvi put mi se dogodilo da imam potrebu da sačuvam gotovo svaku rečenicu koja je tamo napisana, i zbog strukture, a i zbog toga što je toliko pametno napisano. Pritom ja ne mislim da je Šekspir glupo napisan, pa smo ga zato štrihali, nego zato što nekako jako je rezonovalo sa onako kako je napisano, sa vremenom i prostorom u kojem smo mi radili predstavu. Postoji jedan dio koji je neki direktni komentar na konkretne okolnosti i situaciju u Bosni i Hercegovini, jer predstavu smo radili u Sarajevu, ali sve ostalo je gotovo integralni tekst i ja sam koristila i neke dijelove iz novele, koja čak i nije prevedena na bosanski jezik, tako da smo je prevodili kako smo radili onako usput. To je bio jedan Andrašev proces sa puno improvizacija, ali na kraju mislim da smo dobili predstavu koja je drugačija od svih predstava koje smo zajedno radili. Ona je onako jedna vesela komedija do samog kraja, kada postoji taj punchline koji postoji i u Totovima i kada se zapravo vidi da svaka represija na koju pristajemo malo po malo i gotovo neprimjetno da se odričemo onih stvari, nek smo mi živi i zdravi, a sve ostalo je nebitno, mi smo već u toj situaciji, govorimo o Bosni i Hercegovini, da svaka represija na kraju dovede do reakcije koja je ili zakašnjela, jer je već sve gotovo i ništa ne može da se popravi, ili je jako krvava, kao u Totovima. I jedno i drugo je snažan poruka, mislim, za svako društvo, a za bosansko-hercegovačko društvo u svakom slučaju. Ja mislim da je uvijek potrebno vratiti se tim istočno-evropskim piscima koji su stvarali u godinama željezne zavjese. Zato što je njihova vještina pisanja o situaciji ovdje i sada, tako da se to ne prepozna ili da ne bode oči onim cenzorima koji su obavljali svoje dužnosti svakodnevno, nevjerovatna i pokazuje to koliko umjetnost ima veze sa promjenama koje se dešavaju u društvu, odnosno koliko ona je neki generator promjena koje se postepeno dešavaju u društvu. Dakle, ne kuhamo se mi samo kao ona žaba koja se skuha u loncu u represiji, nego imamo i antidot ili neki protuotrov za to, a to je to polako otkuhavanje kroz umjetnost, kroz pozorište, kroz književnost, kroz likovnu umjetnost. U posljednje vrijeme sam nekoliko puta rekla, nije čudo da su svi represivni sistemi prvo palili knjige, pa zabranjivali likovnu umjetnost, stavljali je u neke podrume ili isto palili. Nije čudo da su cenzurisali književnost, nije čudo da su zabranjivali pozorišta na taj način da su od njih pravili dosadna mjesta na kojima se zapravo ni o čemu ne govori. Totovi su primjer toga kako govoriti o jednom represivnom režimu, tako da se koristi ta prošlost i Drugi svjetski rat, PTSP i sve što ono nosi, ali u svojoj suštini zapravo govoriti o tome da ni ne primjećujemo kada nam diktator uđe u život i pristajući radi nekih vlastitih interesa i očuvanja ovoga da smo mi živi i zdravi, od vlastitog života zapravo pravimo nemogući život. Ne samo sebi, nego i ljudima koje volimo oko sebe. Pa budućnosti radi i djece radi, a i nas radi, jer nismo mi niko toliko stari da nećemo još živjeti valjda u ovim društvima. Mislim da je to jedan od tekstova kojima se treba vraćati.
Ja dugo radim s Andrašem i znam koliko on vidi svaki detalj koji se dešava na sceni i koliko režira svaki detalj koji se dešava na sceni. To znaju glumci koji rade s njim, to možda malo manje zna publika kojoj to prođe. Glumci jesu imali slobodu umjetnosti i svega, ali je predstava vrlo precizno postavljena i kao što je i struktura teksta vrlo precizna i zapravo ja smatram da taj tekst u najboljem smislu je hermetički postavljen, tako da mu se ništa ne treba ni oduzeti ni dodati. Tako mislim da je i Andraševa režija ne hermetička u onom lošem ili pežorativnom smislu, nego vrlo precizna, tako da su glumci, mnogo smo se smijeli na probama, zato što smo imali situacije u kojima je glumac poslije nekog progona govorio: ma znam, podigao sam onaj papir, znao sam da ste to vidjeli, jer to nije režirano. A kutija je, da, svi mi živimo u kutiji. I to je, mislim, a kad se ta kutija otvori, kao što se na kraju otvara u Totovima, ono što je u unutrašnjosti te kutije ili u unutrašnjosti ta naša famozna 4 zida ponekad je mnogo gore nego što iko može da pretpostavi.